Ogol ke ufanga te penga I tal fata puto fa faket pe me tau channel ko ini. Ta mo ke fa tau programa ko ini. Ka bo ke fi o ke mau hanga I lei me tau. Na fa mata ko ini pa ke subscribe pa ke tau channel. Ka wi pa ke fehu I mai. Ku tohi mai email I maf.palu@gmail.com. Mafu ke kia whakau ai .palu@gmail matai tohi I ka tope. .com kui ke tari ata ngai whi. Kui whina nei whai mai tō ta. Pe o hao a ko mo mā oni a Christiani. Pe wanga whi ai lau o ku mā oni a Christiani. Pe o ku hao a Christiani. Whanau ma pe whukta tō ke lau pe he. Tō kua ka kia kau mā oni mā man. Whi rewa e tū ngā kuia. O tau mā oni. Tau hao ai mā man. Whanau ke mena wha matara kia tau programat ki mua atu. Wiheni be tau whareni e. Pe ko sen Wesley. Ton be tau mua Christian e tau mai mai ni hao a pe lotonga tau ke mo ui pe tau ke fononga pe mo ui kun. E lava. Ai ko whainga whiu pe. Sai. O ko mea tolu whainga ni tau toke tohi tapu o kau ke mai ni ko whiu pe. O mai ni mo hao a ko Christian e. Iyo. Ko taria. Iyo. Mai ni mo hao a. Ka koe mā oni fuaki mai ke te tau tō. Koe koe mā oni na tau whingai. Pe koe mā oni ngā we. Pe koe mā oni na tau tupu mo ia. Mora ke mama. Tau tupu ta tō ka wang hala pe ia. Pe koe tau ngai ngāwe ko tō pe tau whingai. Hoko ko tō pe ia. Tau mai aisia vai ono whā. Koe mea uri mo tai tau I he ao e otua. Tau whanau koe anga ni tau mā oni. Koe hao ko tau mau. Koe mea fuaki mai mā tau tōlu ko tui ki a kalaisi. Whanau ko he pelu wa hongo fulwen pe ko ves taha wha ki e taha walu o pere wai lau. He, I he o atu, whei lau tātu o taha ko ia. Kone whakahau o ta e ngata a ki tau tolu ko tapui. Kai maa, o ku whakahāia ke te ki mau tolu he lau maria maa anu ni fok, he hiri ene pehe o wholofola ai eiki. Ko e nia e whakawa te uwhai maa mau tolu hiri e taimi ko ia. Te wai ngai lao ke o nau loto pe te utohi tongi o nau atamai. Hiri au ne tok pehe. Paka nau ngai ang hala mo nau ngai mau lao. He kai te utohi manatua. Ta kai rewa whakamore ngai mea ko ia. Pe au kui kai ia hatoe atu whei lau ko hui ko ang hala. Sikiet. Kono ngā wake tau toi whei lau ai ke ang hala. Na whai mau pe isleri tau ko tope mo e aho ko tope. Aho ko tope na whai whei lau pong whei lau e whiaf. Tau ko tope. Na pau ke whai ngai whei lau whakatau ko hanga ahe whakarerei. Ke whakamanatu te kei ke nau mao e hao. O haa tau toru. Tau toi whai tau whei lau ko whei lau ko e taha ko a kalaisi. Tala mai une hanga e whei lau ko ia o whakahao a o taengata. A ki tau tolu ko tapui. Winga tapui, ka kai ko vahe, ka kai ko whakailonga, ka kai a eiko Sisu Kraisi. Ko me he nau tui ki eiko Sisu Kraisi. Iyo, ko maa nune tau mau, ko maa onioni whaki mai ke te, ko hao fo tau mau, ko hao whaki mai ke te tau tolu. Ko me he fo I whei lau pe taha ko e na whai e eiko Sisu Kraisi. Sai kua ngai ko e ni. Ua ngai ko e whako e just po uraki e tau tai nā ke te tau tolu I he a whaa sune. Tau tawalu no. Te whakamang pe ki tai taimlai. Nai hanga he pure anga ko tō ngā. O whailonga I pe ke mālolo pe a whāsune I a whāsune. O e aia ke weekend I. Ko whakaukau ai long weekend. Ke whailonga I pe aho e koe aho e nai whake tau ataina. Tau ataina e tonga ko tō pe. Inga tai ko aho e kone stutonia November wa aho wha. Whaam ki whailonga I pe moe I hono aho to tonu. Koe hui e koe taimia nai whake. Koe au sego ne mahu inga o mea koe ia. Ko alo e aho ni koe ki te whema au ki alo tau I tau taina koe tonga. Koe hui ne as whaifoi fuaki. Whai fuaki tau taina tau walo noa. Ka ko te tua ke tau taina e aho ni. Wanga e ne te kei ilo e au ia ne whai hok whakatau taina. Sio ko mea tau. Ko whai hok whahao au ke hui ngai ne whai whilarau ne whai Sisu Christ. Ko no uhinga koe ke te alo whahak whilau. Te kuanga hala. Ko os whahao au taingata. E hui whilau taha. Ko noa. Iyo ka koe maa oni tau mau. Maa noni a Kristiani koe maa oni oku I tu ai e te tau tō. Whanau koe lau enia. Ai ko kuhinga peo koe ke oku I kai ke ia te tau tō le maa noni koe. Koe maa noni oku I tu ai e te tau tō. Koe ke tau sio atu ke maa oni. Ke tau wala ato puke atu. Koe maa noni koe oku I tu ai te tau tō o ngā ue mai ki loto e te tau tō.
He ko winga ke ni. E ta no ko fai ko Paula ko ula Korinto vai ula ki we si tonu noa. He o mehi ene a fio ho mo tu un. Pea ia Christ Jesu aia ko foko tu me o tua ko tau poto anga, mo tau whakatonu hia, mo whakamā oni oni, pea mo ko tau huhu. So whakau kau os, fotua Jesu Christ mehe o tua, mehe o tua. Fotu mehe o tua e, ko mo maa ni oni a Christ. Sio kui tu e te tau tolu ui Christ kakoen. O ku lau ai maa oni oni ko a Christ ia maa aku. Lau ia maa tau tolu tui, ko mea ko hengi aia, a Paula ne tāno ko whai koe a loma vai whāma. Nui whakau koe na tuia Abraham ke o tua pe na e lau e maa ne maa oni oni. Eia, ne whulawhulanga o tua ka Abraham. Abraham e hange ho hako koe oni oni e tahi me ngai whetu o e langi. Te kia hako Abraham e taimi koe no sines wa tāni maen. Ko tō taha koe ku hange tene mau e ne koroa ko Eliesa ko tangata Damaskusi. Ka tānge o tua. So ange fo i palo me si ke pe tui kia Abraham. Sige tu ke ne mau e ke tu a paro mesi ate ya ko mene tu ke ko lau ene tu ko ya ko ma ko lau ene tu ke ta la ofa ko ya ko me ai ana me ko hinga ka Paula re ko hinga no lau ko ya ne ke lau tala e haina tu i to i ko loma vai fa ve su ato ai na lau ma ana ko ui ko ya be na ko hingo e para me ka ko ui ko kitau io o lau ma atau a ki tau a ta tui ke tēnā ne whakotu ho tau e ki ko si sume pekia. Aene a whio na tukuang ke pekia ko hui ko tau ngā whai hala ka whakotu ko tau whakatonu. Aia, ko pekia ka si su, ne whai ko tau ngā heanga. Ko ne toi tuu ko tau whakatonu hia ai. So ke ko ta tui ko ke, o ku lau ea ko whakatonu hia, o ku lau ea ko whakamore more ngā heanga hala. Wau au hange ko e ni, o wau ki kere kere i tonga. Tai mine o te kei mau whakawui tau ak whae. So ke kai te ala ngā ue ki te alo ngā ue ki alo whinga ki alo tau kawe i te alo hopo i whae ko i ke pehe hau kai ke uma. E kai o stala ofa mai fui e kere kere o oku e. E kai whanonga ue ko inia ko whanonga pēo o ange ko kere kere ia o lau ia maaku. Ko ui koe ha, koe ko tuunga koe whamiri koe lahi au i e whamiri. So tatau mui, ta hau koe ka karaisi o lau ai maa tau tolu ai maa o niona. Nē mai Christ ma po tu ala whenga i mānon ko he ko sma u e au ia Christ o sma ko no fa si leo ta mare wa si ne te ta to wanga fe leo ko ma nyon ko ya ko ngata pe ko ma nyon o foaki mai ko ngata pe ko ma nyon ku tu ai te ta to ka ko ma on ia e toki o mai o ai ia te ta to a te ta fe mata ke mo i so ko la nation roxione va tolu wa ka ia no fa ka ofo ai ofa ko fuaki he tamai he koe whai ke ui ki tau tō koe whanau e tō aia fuk tau iai. Kono uhinga e ui kai ke ilo ki tau tō e maamani koe hui kai tinau ilo e nea fio sio whaanga. Nā moen koe whanau e tō ke te ki tau tō pe ko te eki si ki whakaha mai pe koe hā te ta hoko ke ai amui kau tau ilo pe. Ka tau whakaha ia te tau tatau mo e nea fio he te tau mamata ki a te ia i roanga tonu koia. Koia ko tō pe o iai e amanaki koe ni tu ia eiki i e nea fio. Ne whama ia hange koe nea fia. Ko tau tolu ko tau nofu me amanaki. Au tama e sio ne awa ta whi matake mo eiki. Liu ki tau ke mao e langi ia o eiki. Liu ki tau ke mao e hao ko ia. Ai maa oni oni koe ko tala mai. Ai maa oni ko lau maa tau he eiko si sukrasi. E toki o mai o ai e te tau. Sai. Ko nga whewherewa ta mo ui ahone. Ka mai sio ne. Ka pau ko mo ui au ke. O ke whai koe ke whakamaa koe. Hange pe koe ni awhio. Whamaa ki tau me koe furu. Aia koe mea kuhinga kia Paula. No ma vahe valu ve sta tolu. Ko ai e o tuano lau mare te tau tolu. Pea u tau mawhai ki tau toke ai ke mate e ngai ang hala ko tau pe tau. Mo suku ki tau toke turi ki tau toke tau toke. O ko kei vai. O ko kei tangata pe ika. Koe lau ia ai kākā koe ko keini. Koe lau ia ai ka kai a setani. Ta osi ai ta toke mate ta mai glose vai to luve ni ma tau ai ta toke mate ta ngai kupu ki mamani ai havala ai hori ko ai manu ai ko tau ai tori ko tau mai ta tole ma fai nge ke ma u ha tangata nge ke ma u ta mta ko no fo hang hala ai ma fai ki tau lava ai ke mate hang hala he ko ki mu ai ko ta ko na tau ke no fo hang hala nge ta ma ta ma fai ko pa pe hang hala ai ke mate tau mo ui ma hang hala ma pe si o ta mai le tau tolu ko tau hui e toi mo tua tangata, ko tau e toi tangata fo. Pa koe uhinga ia, a si isu e matiu wahe ni ma ves whaavalu ene pehe. Mo hao beg mo tolu hao mo tamai he wani. He koe ha. He tau hange ki tau tolu koe o tua he taimini. Tau mai tau le hivi koe o tua, ki tau lava ai ke mate tau ngahi anga. Ki tau lava hui ngai mea koe. Ki tau lava to o mo tua tangata me tau mo ui.
Tamare paro te tato mo tolo ko hao flipai vai tolo be tato o mo uri ake ngai me ki mui ka tau kakapa o tau turi atu ke ma so ke tau turi atu ke ma o ke tau no pe tau tau mo o kus ma e ma ni te alo fa nga ikai ko lawi e ka ko ke ko lawi e tupu me fili ka kai ko te ke fanai fo ko tau tolo fanai fo tau pe kai te kakapa so ke la pa ko uri ake ngai me ko o si ko fa mo le i ka kakapa to o turi atu ke ma ai whaka mo ui koe ko tala humaki mai ma aku ia karaisi. He o oku, he os o oku ia. Koe mea, he ku mau ai eiko sisu karaisi. Ta mai kuro to kore ke te koe. Ai ma ke pehe mau mo ui hao hawa. O te mau kei nofe lau, mau kei tangata peu, mau kei vai, mau kei anga onga e. Hanga riu kawa e mau mo ui. He ko ke hanga e ko o mai ho maa ni o ni o lau koe mau maa ni o ni. Ke hanga e ko ai fu i whi lau koe whakahao hawa ki mau torutu o tahape. Te ke omi e koe maanioni koe ni o aike te ke mau tole aho e tau whai mātaki. Tuke mau mo ui atu e maanioni koe hatai mini e Sisu Christ ko aro mo wha mo ui. Amen. Ainga. Ok, hau sia ngai tā bua ke tau channel koe ni, pa ke subscribe mai. Pa ke tohi mai maaf.palu@gmail.com maha whehui. Koe ke utari atu. Marabito mo mea mai, ko whanate mo toko tope, mo mea ha tō whātu.